Anem, anem, saviet mus susedon, l'animation qui va commencer. Oh, ouais que parlam du bel porc. Ah, lu pel porc. Un élément hort de la nostra cultura. Un est sencer de tous les éléments de cacao. Si, la canta també. Que bau lo cop, Que bau lo cop. Bon, veritat, a cops l'acte que pot semblar din hastiau. Uf, nu, que va. Mes tutu, se parlam de so que nehem per her de mund, macareu, bei bu. Alla vez, per io buono per che cau tot per me sta pla equipat. La vassia enta ricaptar la sang, la cauter, lo croc, la sega e de segu un bupa de cutet. En Atene, lo pel porc est inscrit au patrimoine immatériel culturel en France, et donc que es pot ha a casa en quer o dia, malgrat les exigències sanitaries mei ana mei pesuc. Donc, qu'at podem ha a casa, a condition que sigui pour vostre consum personal. Oh, che abbiamo i trafficanti aqui, un restaurateur de Carsalada. E mi assagino che sono probabili tutte le equipe aqui. No, Acco che per un costume personal. Et puis, la pelère, que yo bonne escadenza enta apprendre le vocabulaire de la carsalada. La tripe, la saucisse, la hampette, le pâté, la pelère que eu cours de langue. Après, que podem pausar la question, perché la pelère est per toc son que los porcs, perché pas expandir le concept. Per exemple, le pelegat. Gatonet. Pip, 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 pip. Per ce qui est dos humas, nes mignon pas, mes que podem estar pelats, mes que vos dise autre cause, que vos dise non pas haver nat sos. E qu'ei permu da so qu'ei bon la pelère, pramu da toute la carne tiram que podem minjar tutto l'anada. E oh, los amonedats ne hen pas la pelère, qu'ei l'aha du poble. Boss, un poc de saucisse. Me minge che bon. En fi, taus defensors de la causa animal, sapiat que quan sera minjat, lo porc ha respectat tota la sua vita. En mediu endret cubai un chafre, cum lo mussu ou també lo ministre. Bertat qu'ei a cops que prut d'an appela un ministre, un bertadé. Hey, balance ton porc. Me too? Oh, no way. Ne suis pas un pig. No.